dipoles apel dipoles ujung batangnya tapi gampang meleset gue jujur awalnya lebarnya disodok mentah ke kiri oh gak tahu diri gue buat ke belakang main biliarnya main bola sodok daripada bantani bermohon main biliarnya main bola sodoknya boleh gak masuk hati gue jadi kodok kodok jadi kodok. Pernah main biliar? Apa? Pernah main biliar? Pernah. Oh, di bolanya ada. Wah iya ini bola 7 apeletan boleh berputih berdiri gue main lagi asik main biliar tahu-tahu perut saya kuat. Hey, ayo ada yang mau jawab nih pada diam aja dingin deh apa-apa. Dipoles ujung batangnya tapi apa meleset wan justru awalnya lubangnya Disodok mata ke kiri bola gak tahu diri gue gondok gua ke belakang main biliarnya main bola sodok daripada bantani bengong melongo main biliarnya main bola sodoknya boleh gak masuk hati gue jangan